Dan, ja sam Larisa Kisteli-Kostjuk, radim kao ajurvedski terapeut i vedski astrolog u Zagrebu. Pričat ćemo danas malo o okusima u ajurvedi. Imamo 6 okusa, znači to su slatko, slano, kiselo, gorko, ljuto i trpko. Svaki od tih okusa ima neke svoje mehanizme djelovanja. Znači, ako pričamo o slatkom okusu, to pričamo o žitaricama, voću i mliječnim proizvodima. Hlade i povećavaju tkiva. Znači kad god jedemo rižu ili nešto brašnasto, tijestasto, sve što je takozvano slatko u ajurvedi, to nam pomaže da se regeneriramo, pogotovo nakon nekih bolesti, nakon mršavljenja, nakon iscrpljujućih perioda. Svi imamo potrebu zapravo jesti nekakve vrste ugljikohidrata. Savjetujem da jedete čim složenije zdravije ugljikohidrate, tipa žitarice. Imamo slani okus kojeg nema jako puno namirnica per se, pogotovo na našim područjima. Međutim, recimo kaktus je slan, ali mi imamo sol. Znači himalajska ili kamena ili morska sol koju ovdje imamo. Soli mora biti u prehrani. Znači nemojte se dovesti u situaciju da nemate uopće natrijevog klorida, jer je on jako nužan za uspostavljanje ravnoteže vode u tijelu i slani okus grije, za razliku od slatkog. I kad god jedemo slano, nama je em toplije, em je on lagani laksativ. Kad ga pojedemo previše, naravno napuhne nas, zadržavamo vodu jer slano navlači vodu na sebe, to je hidrofobni efekt. I kad god ste dehidrirani, zgodno je da pojedete i nešto više slanije hrane taj dan. Ne pričam o onim toksično slanim kombinacijama, nego da imate soli u obroku i ako imate potrebu malo više za soli, to je ok, pogotovo ako je vani recimo jako vruće ili ste vi bili u nekakvom fizičkom naporu i znojili ste se. Znači da je tijelo izgubilo dosta. Znači slano grije, lagano je laksativnog efekta. Kad pričamo o gorkom i trpkom, to su okusi koji hlade i gorkog imamo u zelenom listnatom povrću. Trpko je recimo crno vino koje je suho i koje vam onako natjera usta da vam se smežuraju ko grožica. I nemamo puno trpkih namirnica, na ekvatoru imamo puno više tih nekakvih biljaka i povrća koji su trpki. Mi imamo to gorko, zeleno listnato povrće. I recimo trpka je aronija, to je sibirska borovnica. Naravno ne u vidu likera, nego kad ju jedete, ona je slatka, kisela i trpka. Trpko i gorko su okusi koji hlade i oni sužavaju tkiva. Što znači kad smo u nekakvom procesu gdje hoćemo malo smanjiti tjelesnu težinu, treba jesti dosta gorkog i trpkog. Gorko i trpko između ostalog suše, kako suše u ustima sluznicu, suše sluznicu i u crijevu. Tako da kad ste u proljevu ili ako imate inače problem sa konstipacijom, znači da je stolica suha, da ne možete baš redovito na WC, čim više gorkog i trpkog jedete, tim će sluznica i stolica biti suhije. Tako da se te gorke namirnice, špinat, blitva, kelje, salate, radić, sve se to kombinira sa začinima, tako da malo balansiramo taj efekt sužavanja tkiva. Mora biti masnoće. I imamo ljuto i kiselo. Ljuto i kiselo griju. Ljuto grije brzo, ono radi odmah, tipa crni papar, kajanski papar, džumbir. To su namirnice koje nam dignu apetit brzo, dignu nam tjelesnu temperaturu, mi probavimo šta trebamo i onda se taj efekt brzo spusti. Kod kiselog,
Kiselo se upotrebljava u zimskim mjesecima pogotovo, kiselo zelje, repa, sarme i te stvari. Znači kad nam diže temperaturu, diže polako, drži ju dosta dugo gore i onda polako gubimo temperaturu. Tipa na skijanju ste pojedete sarmu, držat će vas neko vrijeme. Ako se najedete samo nekakvog džumbira ili zapaprenog obroka, bit će brzo toplo, odmah ćete zagoriti, pogotovo u ustima i u glavi, ali međutim taj efekt grijanja se isto tako brzo smanji. I sad, kad imamo potrebu za određenim okusima, kad je tijelo relativno zdravo i u balansu, mi zapravo sebe dovedemo ponovo u ravnotežu. Kad nam je hladno, zgrčeni smo, nervozni smo, umorni smo, imamo potrebu za slatkim, slanim, kiselim. Znači pojest pire krumpir sa sarmom, da to bude onako jušnato i toplo. Znači kad god smo u nekakvoj fazi gdje tkiva se skupljaju, gdje smo umorni, gdje postoji šansa da gubimo tkivo, gubimo energiju, gubimo snagu, normalno je da imamo potrebu za slanim, toplim, masnim, kiselim, slatkim žitaricama. To je kad je vata gore, kad se vata lagano digne, onda je dobro jest takve okuse. Ukoliko u tim periodima imate potrebu za trpkim, gorkim, suhim, sirovim, hladnim, tvrdim, nešto sa vašim tijelom nije u redu. I to nek vam odmah bude vrlo jasan indikator. Ljudi koji nisu jeli dugo ili su dugo postili i sad stalno imaju potrebu za sirovim, suhim, krekerima, kokicama, keksima, za samo salatama bez ikakve kuhane hrane. Nešto nije u redu, vata je otišla previsoko. I to će s vremenom raditi još gore stvari, dok se na krvnoj slici zapravo ne pokaže da je metabolizam otišao u nekakav poremećaj. Kad se na krvnoj slici već nešto vidi, znači da je zahvaćena je struktura tkiva. Kod pita, kad se pita digne ili kod ljudi koji imaju puno pite u metabolizmu, pite su vruće, ljute, kisele, lagano zauljene i kad god je nama vruće, uzrujani smo, upaljeni smo, znači postoji nekakav upalni proces u organizmu. Prirodno je i zdravo je da vam se jede slatko, žitarice, kuhano, gorko i trpko. Ono što nas hladi, ispušta i njeguje. Recimo, mliječni proizvodi vam se isto također onda mogu jest. Puno slatkog kad vam se jede znači da postoji nekakav upalni proces u organizmu. Ljudi znaju jest slatko i kad ne jedu dovoljno proteina. Mesa, ribe, jaja, gljiva i takvih namirnica, pa čisto tu treba napraviti razliku. Kad vam se jede u tim upalnim stanjima, ljuto, kiselo, McDonald's, junk, puno šećera, kad je taj osjećaj za tim namirnicama prejak i stalno vam se to jede, znači da nešto nije u redu. U Ayurvedi, ja neću ulaziti sad u cijele te detalje, međutim imamo faze po kojima se razvija zapravo poremećaj u tijelu. Dok god je tijelo u ove prve 3 faze, mi imamo potrebu balansirati poremećaj. I onda nam tijelo traži, imamo taj craving za okusima koji nam gase problematiku. Međutim, ako ste upaljeni, idete u kiselo, slano, masno, ljuto, nešto nije u redu. I tu će vam trebati pomoć izvana. Kod kafa, znači sad ide proljeće pa ide toplije vrijeme, svima nama se lagano diže ta kafa, u metabolizmu to je normalno. I prirodno je da jedemo malo laganiju hranu, vruću, a suhu, tipa to su juhe koji nisu toliko masne kao zimi. To je zeleno lisnato povrće, znači jede nam se toplo, gorko,
ljuto i trpko. Lagano idemo u nekakve salate, špinat, laganiju hranu, zeleno povrće, sa krtim mesom, ne toliko za masnim mesom. To je prirodni način da izbalansiramo to da imamo višak sluzi, da smo si teški, da nam je ujutro pun nos, nemamo apetita. Onda treba jest gorko, trpko i ljuto, ne toliko masno. Da nas ugrije, a da nas osuši. Međutim, ako već imate višak kila, teški ste si, tromi ste si, curi vam nos, nemate apetita, a idete u slano, slatko, kiselo, znači da ste otišli predaleko u poremećaj i treba će vam pomoć, jer to su okusi koji dižu kafu. Nadam se da vam je koliko toliko bilo ovo jasno. Ako imate bilo kakvih pitanja, stojim na raspolaganju, dolje su moji podaci za ayurvedski pregled, konzultacije, bilo kakav nutricionistički savjet i naravno fitoterapiju. Hvala vam na pažnji. Pozdrav.